សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី13នៃ Unit 2 សៀវភៅ Headway Elementary Student Book អញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូទី13លោកគ្រូភ្ជាប់ជាមួយនឹងលំហាត់ខាងដើមមិញគឺកលែងលំហាត់លេខ6ដែលនៅក្នុងនេះគេមានconversation មួយនៅលើ tab script 2.9 tab script 2.9 លោកដាក់លើនេះហើយណា2.9 ប៉ុន្តែលោកគ្រូទៅអានតែត្រង់ដើម្បីបានស្ដាប់នៅការ pronunciation ពាក្យរបស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុង in conversation ផងហើយនឹងយើងបានសិក្សាពាក្យថ្មីបន្ថែមផងហើយនឹងគោលដៅរបស់មេរៀនហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងធ្វើអីគេឲ្យយើង listen and check ទី1បានន័យថាឲ្យយើង listen and check បានន័យថាយើងស្ដាប់ហើយឲ្យយើងពិនិត្យបច្ច័យនៅក្នុងបទសន្ទនារបស់គេហ្នឹងហើយនឹងគេដាក់សំណួរមួយគេដាក់ថាWhat extra information do you hear? What extra information do you hear? នៅកន្លែងនេះគឺគេចង់សួរយើងថាតើអ្នកឯងស្ដាប់ឮដែរយើងបកពីកន្លែង do ទៅឃើញទេយើងមានពាក្យ what extra information តែយើងអត់បកមុនទេឃើញទេអានឹងល្បិចបកប្រែកលឹកបកប្រែហើយនឹងរៀនទៅចេះហ្មងអញ្ចឹងយើងទៅបក do វិញឃើញអត់What extra information do you hear យើងបកvềដាក់តើ do តើ you អ្នកឯង hear ស្ដាប់ឮស្ដាប់ឮយើងប្រឡងប៉ុណ្ណឹងយើងបកពាក្យ3ពាក្យមិញគឺពាក្យ what ទី2 extra ទី3 information យើងបក information មុនយើងអត់ទៅបក what មុនទៀត information ប្រែមកថាព័ត៌មានហើយនៅបានមកយើងថយមកពាក្យ extra មកព័ត៌មានបន្ថែមគេ extra information ព័ត៌មានបន្ថែមនៅចុងក្រោយវាព័ត៌មានបន្ថែមអ្វីខ្លះណារលូនការបកប្រែយើងរៀនតាមលោកគ្រូទៅចេះណាលោកគ្រូជឿថាឲ្យតែបានហ្វឹកហាត់នៅក្នុងចំណុចដែលយើងបានស្ដាប់លោកគ្រូសុនពិសិដ្ឋបញ្ជូលហើយនឹងកលឹះបកប្រែខ្លះវេយ្យាករណ៍ខ្លះគូផ្សំនេះមកចេះសភៅនឹងមួយបងប្អូនមោទនភាពហើយព្រោះយើងមើលអង់គ្លេសលេខតលហើយចង់និយាយយើងមើលអង់គ្លេសលេខតលអូខេចេះកុំឲ្យខាត់ពេលលោកគ្រូចូលទៅអាន conversation ហ្នឹងលោកគ្រូសូមបញ្ញាអារម្មណ៍ម្ដងទៀតថា conversation ហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែយើងទៅរៀន conversation ឲ្យចេះអង់គ្លេសចេះពាក្យអង់គ្លេសមិនមែនទេគោលបំណងរបស់មេរៀនហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងស្ដាប់អំពី extra information extra information ហ្នឹងគឺនៅក្នុងនោះមានអីខ្លះចាំស្ដាប់ណាចាំស្ដាប់ហើយយើងរៀនស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនឯងថាអាចចំណុច extra information ហ្នឹងស្អីទៀតណាបាននេះព័ត៌មានបន្ថែមមានអីទៀតអាណាក្រៅពីអ្វីដែលយើងបានឮមិញនេះខាងលើនៅលើទំព័រទី7ដដែលចំណុចទី6ក្នុងខ្សែវីដេអូទី12មិញនេះណាអញ្ចឹងយើងមើលឡើងវិញចាក់វីដេអូទី12ឡើងវិញមកយើងអាចដឹងអំពី extra information ហ្នឹងហើយ What extra information do you hear? Okay, so please with me and listen to me. I read for you on page what number? Yeah, on page 100. Oh no, sorry. Yeah, on page 119. 119 of the tab script T2.9 អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះ 2.9 នេះគេឲ្យយើងធ្វើអីនៅកន្លែងគេដែល talking about នៅ 2.9 ហ្នឹងtab script 2.9 ហ្នឹងគេឲ្យយើង talking about family and friends talking
talking គេសពនៅខាងដើមតែមានកន្ទុយដក ing គេហៅថា present participle នេះគេហៅថា inform ទម្រង់អក្សរ ing ហ្នឹងគេហៅថា inform ទម្រង់មានអក្សរ ing ហ្នឹងនៅលើ verb មួយនៅលើគេអក្សរមួយដែលគេសរសេរនៅដើមប្រយោគដើមប្រយោគអញ្ចឹងឬក៏ដើមឃ្លាអញ្ចឹង ing ហ្នឹងបកប្រែវាការទៅណាបកប្រែវាការ talking ការជជែកគ្នា about អំពី family and friends ណាអញ្ចឹងគេស្ដាប់ពីការជជែកអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគេជជែកគ្នាអញ្ចឹងបាននៅកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ថា talking ការជជែកគ្នា about family and friends ដែលគ្រូអានឲ្យទាំងអស់មាន7ចំណុចណាគេឲ្យយើងភ្ជាប់អាមួយលំហាត់លើទំព័រទីនៅលើនៃវីដេអូទី12មិញនោះ Yes សូមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកន្លែង conversation នេះចឹងគឺគ្រូអានទាំងស្រុងឲ្យពីលេខ1 from number 1 to number 7 okay 1 A My husband comes from Belgium My husband come from Belgium B Where exactly in Belgium A From the capital Brussels From the capital Brussels 2 My grandmother lives in the next town My grandmother lives in the next town B Does she visit you often? Does she visit you often? A. Yeah, she does. Every Sunday. Every Sunday. 3. A. My mother loves reading. B. What does she read? What does she read? A. Detective story. Detective story. 4. A. My father travels a lot in his job. My father travels a lot in his job. Where does he go? Next line B đồng lịch án nói tiếp tục. B. Where does he go? A. He's in Berlin this week. He's in Berlin this week. 5. A. My sister speaks English very well. My sister speaks Spanish, means English. My sister speaks Spanish very well. She wants to learn French too. She wants to learn French too. B. Does she want to be an interpreter? Does she want to be an interpreter? A. No, she doesn't. No, she doesn't. She wants to be a teacher. No, she doesn't. She wants to be a teacher. 6. 6A. My little brother watches TV a lot. My little brother watches TV a lot. A lot. B. What does he like watching? What does he like watching?
A. Sport, 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 and football, and football. 7. My friend Tom writes a blog on the internet. My friend, my friend Tom write a blog on the internet. B. What does he write about? What does he write about? A. Everything, everything and every day. Everything and every day. Okay, នៅក្នុងលំហាត់ no sorry លំហាត់នៅក្នុងអត្ថបទ conversation នេះគឺគេចង់ឲ្យយើងទី1ស្ដាប់ទៅលើការសន្ទនានឹងគេនិយាយគ្នាពីអីណានិយាយគ្នាពីអី What do you talk about? ហើយមាន extra information អីvậyខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនមើលសិក្សាដោយខ្លួនឯងពាក្យថ្មីនៅក្នុងនោះលោកគ្រូគិតថាប្រហែលជាមានតិចលោកគ្រូអានលោកគ្រូមើលទូទៅឲ្យឡើងវិញ My husband they come from Belgium អត់មានទេបើមានពាក្យថ្មីលោកគ្រូឈប់លោកគ្រូឈប់បកមួយឲ្យចុះឲ្យនឹងកន្លែងខ្លះបាទលោកគ្រូឈប់បកឲ្យមួយចុះ B Where exactly in Belgium? A. From the capital Brussels. Be capital មួយប្រែមកថារដ្ឋធានីហ្នឹង Capital. Capital Brussels ទីក្រុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេស Brussels. My grandmother lives in the next town. Next town នោះទីប្រជុំជនមួយណាទីប្រជុំជនមួយនៅក្បែរហ្នឹងបានន័យថា next town នៅក្បែរទីប្រជុំជនហ្នឹង next បន្ទាប់ណាបានន័យថាបន្ទាប់ពី next town B Does she visit you often តើគាត់ណាសួរសុខទុក្ខឬក៏មកលេង visit ហ្នឹងបានមកលេងឬក៏សួរសុខទុក្ខណាប្រយ័ត្នអត់ចេះ visit ហ្នឹងថាម៉េចយកទៅលឺទស្សនាអីហ្នឹងមានន័យថានៅពាក្យដែលថាសួរសុខទុក្ខយូរសួរសុខទុក្ខណែញឹកញាប់ទេអូខេពាក្យ often នោះគេថាញឹកញាប់ Yes she does every Sunday ពាក្យដែលគេឆ្លើយថា Yes she does ហ្នឹងគឺសំដួលចេញដោយ does she visit you often បានន័យថាគាត់ហ្នឹងមកសួរសុខទុក្ខឯងមកលេងឯងញឹកញាប់ទេគេឆ្លើយថា Yes she does បានន័យថាបាទឬក៏ចាស់គេឆ្លើយថាដោះទេមួយសំណួរចេញដោយដោះគេឆ្លើយទៅវិញទៅដោះដែរបានន័យថា every Sunday យើងយកពាក្យ every Sunday បានន័យរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យណា every Sunday 3 A My mother loves reading My mother loves reading ពាក្យហ្នឹងដែលលោកគ្រូប្រាប់នៅខាងប្រយោគទំព័រទី158មិញហើយ no sorry បែរតើ158ណាទំព័រទី158ដែលនៅទំព័រ158នេះលោកគ្រូមានបង្ហាញពី verb pattern ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងប្រែមកថាបណ្ដាគេស័ព្ទគំរូណាគំរូបានន័យថាគំរូនឹងមានទេlike មាន love មាន enjoy មាន hate មាន finish មាន stop គេស័ព្ទទាំងអស់នេះហើយទាំង6នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេរិស័ព្ទទី2ខ្លាយទៅជា ing បានលោកគ្រូសូមរំលឹកឡើងនឹងបន្តិចលោកគ្រូឧទាហរណ៍ឲ្យចុះម្ដងទៀតហ្នឹងលោកគ្រូចង់និយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេណា I like drinking coffee គេយើងមានពាក្យ stop ពាក្យឈប់
Mấy cái xa vậy đó người ta ai chụp gì mùi ấy nhá đây là cú sông phở vị đang xanh là bởi nghe phía xa sầm mánh này cái pra nó không thì cái pra không kêu phía xa là bỏ chết vậy ai chụp gì mùi ấy nha bị chụp gì cho mũi cứ bên đây tha chừng pra bị stop talking stop talking stop talking to you I stop talking to you Rứa có mùi tiệt cái gì ta ô chụp chụp bà rấy nè chụp chụp bà rấy I stop smoking cigarette nó bà này chụp đát nhá hay mấy nhà chụp gì gì mới nó cứ chụp đát nhá chụp là hôn mỏ chụp vậy à chụp vậy tỏ bón tay mày chứ mình piệu mùi tiệt nè bật lan tạm lời tử cái lý khương cả lan cái lý khương bụt cao tạm đòn lớn nhưng lọt mò đó vậy thôi, ôi chụp tinh phải tinh này bột sao xanh nè chụp tinh bột sao các bạn giúp dễ chuyện là cắt chứ còn tới ông lấy việc cắt ấy với cái sao phí mấy như ta chụp chụp bà rầy nó chụp đã nhá chụp là hột mòn vậy đó mấy người ta chụp tinh bột sao mình chụp tính ấy đó bạn này tinh người ta chụp lan xanh đầm bầy tình nè chứ ông lấy việc pra mình biết bịa ra là stop nè hay bạn nói thủ ông biết stop với buying á ta stop buying bạn này nó chụp tới nhảy dẫn mà đây ok stop to buy nè chụp đào bày tình chỉ mà tôi tam lấy chi ế chụp tình này chụp tinh nè một vì bay fly rất nhằm đàm lớn bạn này chụp tính mình chụp đàm bay tinh mình đi chụp tính gì chụp đàm bay tinh giờ là cụ ở thì họแบบคล้ายปะนี่เมียในไทยจึงยูวิลเวียปลาเกี่ยสับปีจบนี้เราบอกพี่สาวเลยแต่เมียในปีเขาเรียนได้เมียในปีเขาเรียนได้อันนั้นcái thà phở stop หรือphở stop ไว้เกี่ยสับที่พี่บอกเองนะเยอะยัง I stop smoking cigarette โอเคอันนั้นbạn em chụp chụp đấy hay nhớ nhá men I stop to smoke a cigarette men bên đây ta em chụp là mấy chụp đấy mà đã mẹ này anh nói này đằng này ok chân gì to tiền đấy đây cái này đấyคือbạn này thá nè chân này cái này đi về đạt là tỷ bảy cái đạt là my tỷ bảy My mother loved reading. Mình đi tham mà đại mà chúng có châu chật an, lại mình mà đại mà chúng châu chật an. Không ai với của mình đấy nhưng châu chật an rồi phải bị châu chật thì mối an thì vì chẳng bạn này kể dọc pi đang chọc nè. Đấy, vì tôi chật nằm. Ngày cuối dương nâng biên tiết là cô kết thà mình toàn ọc phí là cô đâu bị chú đạch để lại mua xe như này. Ok, B. What does she read? Ok, anh đang advice nè. Ok, bạn muốn coi lại là A detective story. Detective story bài này sự kể đó nè. Ok, là cú kết thúc và hai chia đức chia mình miên ấy chia sầm khăn đấy trong mê riêng năng. Đấy. Bố đức dương riêng hỏi, dương vừa riêng hỏi. Bạn này dương riêng Scorpio hỏi. Mò tí vào mối cái lệnhประโยคnày bí của chẳng này What do you like watching? Okay. What do you like watching? ประโยคสมบูรณ์đấy bạn này cái số ta này anh châu chất mưa châu chất mưa ấy thì á châu chất mưa vì không ai pi kể sao pi chụp đi để phía sau lấy về program mỗi informative đó kể sao được pi từ program in bạn này program ing ok việc nó thích dương riêng hào hai admin ấy của bà tiệt tế dân mê đến là của cái bỏ sân chia chậm bạch để cái lại nào muối châu nó không có mình máu đấy là kêu đang rong chăm sai vòng lừa riêng prek luôn đây thôi mà cái nào dương riêng phần là của bỏ ói là của cái thà ọt che đấy ọt che bỏ luôn đây là của chị đẹp bây giờ bị cô tầm khăn là bỏ mì riêng
ចាចឹងបានន័យថាមេរៀននេះក្រោយពីពេលដែលយើងអានរួចហើយយើងទៅស្វែងរកយើង search for the extra information ផង search ស្វែងយកស្រាវជ្រាវរក extra information ផងថាគេ extra information ហ្នឹងគេមានស្អីចឹងគេឲ្យយើងរំលឹកពីកន្លែងហ្នឹងណាយើង complete អូខេលោកគ្រូសូមបញ្ចប់មេរៀននឹងត្រឹមហ្នឹងហើយសន្យាថាជួបគ្នានៅខ្សែវីដេអូក្រោយទៀត Thank you goodbye